Mu gihe amasezerano y'amahoro hagati y'inyeshyamba za FCM23 ndetse n'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kinshasa bikomeje guhangwa amaso n'abaturage bo ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'abaturage b'u Rwanda muri rusange, ibintu bikomeje kugorana ku ruhande rw'umutekano, politike na diplomasi hagati y'izi mande zombi, dore yuko rwose bakomeje kugenda barenza ingohi aya masezerano mu buryo butoroshye habe na gatoya, dore yuko imirwano ikomeje kugenda isakiranya izi mande mu buryo butoroshye ndetse hakomeje kugenda hagaragara impfu za hato na hato ndetse n'ama operation mashyashya n'ibitero karundura bikomeje kugenda byibasira muri zimwe mu nce zituriyemo abasivile ndetse n'abaturage ku buryo butoroshye habe na gatoya. Nibyo tugiye kuba twagenda tugarukaho muri aya makuru yacu ari imbere yo kuri aya manywa, tugiye kuba twagenda tubavira imuzi n'umuzingo ibitero byongeye kugaragara karahabutaka mu nce z'aho bise point zero nyuma y'igihe kitarenze amasaha 28 ingabo zo ku ruhande rwa FCM23 zitangaje yuko zihafashe, ariko bikaza kugenda bigorana ndetse bikaza kurangira bisa nkaho zongeye kuba zagenda zivanwa muri izi NO za point zero nyuma y'iyatakwa ndetse na operation idasanzwe zaje kwigabagaho n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa zifatanyije n'igisirikare cy'u Burundi FDNB ndetse n'abacancuro ba Blackwater mu masaha y'urukerera rw'uyu munsi. Kugeza amagingo anga binavugwa yuko rwose zaje kwa zagenda zibitikiriramo ku bwinshi ndetse izisaga 25 zose zikaza kwa zagenda zitanga mu maboko ya leta ya Kinshasa. Nibyo ngiye kwa nagenda ambavira imuzi n'umuzingo andi buze no kwa nabajyana Kinshasa ambabwire ku biganiro uwo bise Patrick Muyaya. Uyu nguyu ni ministre w'itumanaho n'ikoranabuhanga ndetse akaba n'umuvugizi wa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yaje kuba yagenda rwose agirana ikiganiro ku buryo burambuye n'ikitangazamakuru RFI, ikitangazamakuru cy'Ubufaransa, yaje kugenda akibwira ibijyanye n'igisirikare cy'u Rwanda gikomeje kuba cyagenda rwose gishinjwa kugaragara ndetse no kurangwa ahangaha mu mashyamba ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse anafatanya n'izi ngabo zo ku ruhande rwa FCM23 ndetse na MRDP twirwaneho guhangana bikomeye cyane n'izi ngabo zo ku ruhande rwa leta ya Kongo muri rusange. Ese guverinoma y'u Rwanda yaje kwa yagenda ibitangazaho iki, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya uyu nguyu Patrick Muyaya yaje kugenda akoresha amagambo akomeye cyane, tuze nko kugaruka ku magambo yaje kugenda avuga yuko zimwe muri drone z'intambara zikomeje kugenda ziteza umutekano muke ahangaha ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, zikomeje kugenda zihagurukirizwa kuri bimwe mu bibuga by'indege biri hano mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse zimwe mu ntwaro zikomeye cyane zikomeje kugenda zambuswa bucoracora ahangaha ku butaka bw'igihugu cy'abaturanyi cya Kongo biciye muri ambulance ndetse no mu bundi buryo nakumirwa byifashishije yuko ari kimwe mu mirongo ngenderwaho y'urugamba idahagarikwa ahangaha ku rugamba rukomeje kugenda rusakiranya izi ngabo zombi kugeza amagingo aya. Nyamuneka niba ari ubwa mbere wisanze kuri Rwanda Top TV, nakubwira gukanda kuri ako kantu kameze nk'inyongera ndetse ukajya no kuri subscribe ugakanda kugira ngo ujye ukomeza kugenda ubona bimwe mu biganiro tugenda tukugezaho ndetse n'amakuru yacu yibana kuri politiki, umutekano ndetse na diplomasi muri rusange. Reka twanzikira aya makuru yacu aho bise muri point zero kugeza amagingo angaya akomeje kumvikana amakuru atari meza ku ruhande rw'ingabo zirwana ku nyeshyamba za FCM23 ndetse na twirwaneho, bikomeje kugenda bivugwa neza yuko rwose hatabaye ibyanga uyu munsi ushobora kwira ndetse ushobora kurangira izi ngabo zije kuba zagenda zivanwa ahangaha muri point zero nyuma y'umunsi umwe ndetse cyangwa amasaha 24 ashize izi ngabo zivuze ndetse zinatangaje yuko zaje kugenda zisubiza ahangaha muri point zero. Ibi ngibi byaje kuba bigenda bitangazwa n'ubuvugizi bw'igisirikare cy'u Burundi gituruka mu baganji SNDD FDD. Uyu nguyu ni umuganji uyoboye igihugu n'ubundi cy'u Burundi cyangwa se guverinoma y'Ibujumbura kugeza amagingo ayangaya kwa Perezida Evariste Ndayishimiye, bakomeje kugenda bagaragaza ubufatanyabikorwa ndetse n'ubufatanya mu bikorwa mu bya gisirikare ndetse n'umutekano ahangaha muri iki gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kugeza amagingo ayangaya, ndetse ibintu bikomeje kuba byagenda bigorana mu buryo butoroshye habe na gatoya, dore yuko
yuko izi ngabo zaje kwa zagenda zohereza ibifaru ndetse n'ingabo zitari nkeya, amadrone ndetse n'abasirikare, amabatayo amajana n'amajana yongeye kwa yagenda yimena ndetse anisuka ku bwinshi kuri ubu butaka bwa hano muri izi nce za Point0 kugeza amagingo aya ngaya, ndetse zaje kugenda zizana n'ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa FARDC baje kuba bagenda rwose bahangana ndetse banagaba ibitero bitoroshye habe na gato nyuma y'agahenge ndetse no gutanga amawarning kuri izi ngabo za FCM23 ngo zibe zagenda zivana ingabo zazo ahangaha muri izi NO za Point0 ndetse bikaza kugenda bigorana, hakaza kugenda hifashishwa inzira y'amasasu n'urugamba kugeza amagingo yangaye. Bivuga neza yuko rwose ibintu byaje kuba byagenda bihinduriza, ibintu byaje guhindura isura ndetse n'uruhande runini rwahangaha muri Point0 rwaje kuba rwasubira mu maboko y'izingabo rwo ku ruhande rwa leta ya Kinshasa kugeza amagingo yangaye. Reka tugaruke ku makuru atari makeya, ku makuru maremare, ku muzingo w'amakuru ukomeje kugenda nanone uvugwa ahangaha rwose ku masezerano yaje kugenda abera Doha ndetse ni Washington mu minsi yagiye ishira, ndetse n'andi masezerano yaje gushyirwaho akadomo mu minsi mikeya cyane yatambutse yabereye mu Bwongereza i Londres, avuga yuko ahangaha muri izi nce zikomeje kugenda ziberamo imirwano muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo, imirwano ikomeje kugenda isakiranya izi ngabo zo ku ruhande rwa M23 ndetse n'ingabo zo ku ruhande rwa leta Kinshasa n'ibindi bisirikare bigiye bifatanyije mu ntambara bikomeje kugenda bihanganamo ahangaha kuri ubu butaka bwo muri leta ya Repubulika ya Kongo n'ubundi muri rusange muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse na Kivu y'Amajyepfo. Haje kugenda hashyirwaho amasezerano y'amahoro ndetse no gutanga agahenge hagati y'impande zombi, ariko ibintu bikomeje kuba byagenda bihindura isura, dore yuko kugeza amagingo aya ngaya ibitero ndetse n'imirwano ikomeje kugenda ikwirakwira mu nce zitandukanye, hagamijwe kugenda buri ruhande rwikwizaho uduce tutari duke ndetse runirukana umwanzi cyangwa se aduyi bagiye bahanganye ku ruhande rwabo. Urabyumva rero neza yuko mu gihe abaturage ndetse n'abahuza mpuzamahanga bakomeje kugenda bahanga amaso niba aya masezerano ari umusaruro ateganya gutanga, ibintu bikomeje kugenda bihindura isura ku ruhande rw'umutekano na diplomasi kuri uru ruhande rwa leta ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa FCM23 na twirwaneho kugeza amagingo aya ngaya. Ni ukuvuga ngo nyuma y'urugamba rutoroshye habe na gatoya rwanga muri Point0 ndetse guverinoma ya Kongo ikaza kugenda ibitsindirwamo mu buryo bukomeye cyane, nubwo kugeza amagingo ngaya byongeye kugenda bigaragara yuko irimo iragenda isatira n'ubundi kongera kuhisubiza. Uwo bise Patrick Muyaya, minisitiri w'itumanaho ndetse n'ikoranabuhanga akaba n'umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yaje kugenda agirana ikiganiro kitoroshye habe na gatoya kwa nagenda ngaruka mu ngingo zimwe z'ingenzi yaje kugenda atangariza iki gitangazamakuru cya RFI cyo mu Bufaransa, n'ubundi muri rusange yaje kugenda ashyira mu majwi guverinoma y'u Rwanda ayishinja ibintu bitari bikeya hamwe n'igisirikare cyabo cya RDF. Abwira iki gitangazamakuru yuko hakomeje kugenda hagaragara intwaro karundura ndetse n'abasirikare bakomeje kugenda biyongera kuri ubu butaka ku bwinshi, aho agiye atangaza yuko mu gihe cy'ukwezi haba hageze abasirikare barenga ibihumbi 5 kuri ubutaka bwa Kongo baje gusimbura n'ubundi abari bahasanzwe ndetse akanongerwa abandi ko bari bahasanzwe. Yungamo kandi agira ati izi ngabo zo ku ruhande rwa RDF, ubwo ni igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Forces, gikomeje kugenda kizana intwaro rwihishwa ndetse kikakomeza no kugenda kihakana yuko gikomeje kugenda gisapotinga ndetse kinafatanya n'izi ngabo zo ku ruhande rw'igisirikare cy'inyeshyamba FCM23 ndetse na twirwaneho kugeza amagingo yanga yatangiye. Avuga ati zimwe mu ntwaro zigenda zizanwa mu cyo twise nk'imodoka z'ubutabazi bw'ibanze, harimo iza HCR ndetse na ambulance n'ubundi zigenda zitwara abarwayi kwa muganga, akazanwamo amadrone, amasaso ndetse n'imbunda zo mu bwoko bwa 12mm machine gun ndetse na 16mm ziba zije n'ubundi gutangwamo umusada ku ruhande rw'izi ngabo za twirwaneho ndetse na FCM23. Nubwo kugeza amagingo aya ngaya rwose guverinoma y'u Rwanda ndetse n'ubuvugizi bwa guverinoma y'u Rwanda nta kintu barabitangazaho kugeza
kugeza amagingo aya ngaya. Ayo namwe mu magambo akakaye cyane yaje kugenda avuga, ariko uwo bise umuvugizi ku ruhande rw'ingabo zirwana kuri AFCM 23 Colonel Kanyuka ntiyaje kubirebera izuba, nawe yaje kugira icyo abivugaho, ndetse nawe yatangaje umuzingo umuremure w'amakuru avuga ku byo uyu mugabo uwo bise rwose Patrick Muyaya yaje kugenda atangariza iki kitangazamakuru n'ubundi cy'Abafaransa RFI, abicishije ku rubuga rwe twa Twitter. Turibuze kuba twagenda tubasobanura ndetse tubasemurira mu makuru yacu ataha. Nyamuneka ndagushimiye niba twabanye kuva aya makuru yacu atangiye ndetse kugeza asoje. None nkusaba gukanda subscribe ndetse ukajya kuri like, ugakandaho, ukajya no muri comment section ukandikamo turi kumwe 5 kwa 5 n'imitima myinshi cyane, kugira ngo tujye gukomeza kubana mu makuru yacu ndetse n'ibiganiro byacu bitaha. Amakuru yacu nakagaruka nge wumvaga kuri izi mikoro nihoze, tubonane mu makuru yacu ataha. Ciao ciao.